ምንም ነገር የለም። ቻው ባይ ባይ። ከአንቺ ጋር እንደውም ምን ተቀጥለ ግን ለምንድን ነው ይሄን ሁሉ ያስፈለገው? ቆይ እሺ ቡኒ የቢረጅ ዲኒ ላለች ኦፕሲ ዋይ ሚስጥረክ ያበርነ መተከነ ላለች የኔ ብቻ ኦፕሲ ኦፕሲ ነቤታ በረና ይቹላ ሶስት በይ መቃቂ ሲት መና ቤታ ሲጋራ ለገፈ ግኒ ሚስጥር አዱኛ ከና ጉዳን ኤን ቢራ ይጅራው ጀተ ወረ ሲጋራ ይተና ገፈዳ ቡኒ የጃለ ጀራ ሚስጥር አዱኛ ከና ጉዳን አማ ቲክቶክ ነው ከይሲት ዮ ዲቃቲ ወጋ ተካው ሊንፈ ያደምነሲን ቲክቶክ ንኩን ሀቅ ተጅራ አናር ከጅራቹ ፌስቡክ ንሲን አር ከጅራ አማ ገልገለ ከነራ ፌስቡክ ሲላላ ወይ ተንበር ኢምበሬሳ ሚሴንጀር ከየሙ አትላሊ ሲቆፈ ቤጋዋን ታደ ከከነ ድሮ ለይ በረስላሊ ሲገለ ያቲ ኤኙ ዳስ እንጀቹ ድረበር ፕሊዝ በእናትህ ወንድም ለለምንክ እንተ ምንድን ያጣኩ ከኔ እሺ አፋን ኦሮሞን ቤክቱ አቲ ማል እብደናራ ናታ ማል በርባዲ ተረጋግ ሚሴንጀር መኬት ወጅታ ሶነሽ ሚሴንጀር መኬቲን ወሊና ሶፍና ሚሴንጀር መኬተኒ እሺ ዳገይ ሚሴንጀር መኬቲ ወጂን ሲንጀቻ ይራበር ሚሴንጀር መኬቲ ወጂና ሶፍና ኦኬ ሚሴንጀር መኬቲ ወጂና ሶፍና እሺ ማል ጎታ ወጣው ገዲዮ ገቡቴው በቃ እሺ ቻው ካንቺ ጋር እንደው ምን አጨናነቀኝ ምንም ነገር የለም። ቻው ባይ ባይ። ከአንቺ ጋር እንደውም ምን ተቀጥለ ግን ለምንድን ነው ይሄን ሁሉ ያስፈለገው? ቆይ እሺ ኦኬ እሺ ተራሽ አንቺ ነው አለ እናሚ አኒ በልተና ጃይቤሙ አኒ በልተና ጃይቤ አኑ መተከነ ማሊን ቆይ ቆይ ምንድነው ይሄን ሁሉ ማለት? እኔ ለምን ህይወቷን አላጠፋችም ነው? ምን አድርጋችሁ ነው ይሄን ከምር ወርሲያ ተራን ከሲት ያቦቱ እሺ ወርሲያ ለይፈን ተራን ከሲት ወላና አይደል አልቂሽው በደንብ ተነሱ ያገኘሽ እኮ እሺ በቃ ዋና መጥቆብ ዳሲ ፌስቡክ ንኪ ወለለት ዳማ ነገሩ ሃአቱ ከስልኪ ወጂናቱ ሲንበርባቺሱ ከስልኪ ወጂናቱ ሲንበርባቺሱ ዋንዳ መጡ ቀብዳ ይሄ የሚያስፈልገው ነው። ያ ሉጋል እሺ እሺ የደስታዬ ብርሃኑን የሚያረገችኝ አቤ አትየኛው ከታዲናት ሞደንዴሳ አልቂሽው ትንሽ አንድ አመት ሁለት አመት እኮ ሌሎች ወንዶች ያለቅሱ ነው አይደል? አልቂሽው እኔ ካለቀስ ወጣለሁ። የኔ ማልቀስ ምንድነው የሚሰራል? ካንተ ማን እኮ አንተ ምንድነው ከኔ ለምትፈልገው?
በውስጥ እኔ መንገድ ይኸውልህ የምፈልገው ነገር አሁን ይኸውልህ በቀላሉ በውስጥ መንገድ ነይና ከኔ ጋር ተናገሪ እሺ። አልመጣም። በውስጥ መንገድ የፈለግከው ነገር እዚህ ላይ ነው የምትነግረኝ። አልመጣም። በውስጥ በኩል አልመጣም። harka micciiramtee dhufta malee harka micciiramtee jaalattee osoo hin taane harka micciiramtee dhufta ifii harka if micciirtee dhufta si dhagaye ifii harka if micciirtee dhufta okay ana osoo hin taane wanni si fidu hunduun harka jira barra mina caqacaqanya ni kasi wajjin ሲያርክ እላሜ ቀበኝ ከየ ሲያርክ ጅራቹ ማለገሩ አሙስ እኔ አንተ እጅ የለው የኔ ንብረት ግን አንተ እጅ ሊኖር ይችላል። ግን አንተ ከኔ የምትፈልገው ይችላል ማለት አይደለም። አንተ እጅ ነው ጀት ኢላ 100% ፌስቡክ ኒ ኬናር ከጅራ ቲክታክ ኒ ኬናር ከጅራ ካማ ተርካ ቀብዱ ከነ ቆፈናር ከንጅራ ይሰለ ጉያ ለመጉያ ሰዲቦተ ነገር ግን ደም ፈሶ ነው ይሄን ነገር ያመጣሁት በርባዴ በር ፉደቹ ደንዴ ሰበር ግን ችግር የለውም። እኔም ማግኘት አትችልም። አንተ ገብቶ ካላደለ በዚህ ሁኔታ በዚህ መንገድ ሄደክ ሲገለምቲ ገሩማት ዋነራበ ያለሽው ምስጢር እያወቅሽ እኔም ግራ ያለሽው ምስጢር እያወቅሽ ያለሽው ምስጢር እሱ ነው እኮ ግራ ገባኝ። የሰዎች ምስጢር እኔ ጋር ሊኖር ይችላል። እኔ ግን ይኸውልህ በአብዛኛው ትልልቅ ሰዎች ለምሳሌ አሁን ስማቸውን እኔ መንካት የማይፈልጉ ብዙዎች አሉ እዚህ ላይ ማለት ነው። ግን በውስጥ መንገድ እስቲ ይኸውልህ አንድ ደቂቃ ቆይ እሺ። ያንቺ ሜሴንጀር ሜሴጁን ላምጣልሽ? ያንቺ ሜሴንጀር ሜሴጁን ላምጣልሽ? አይመለከትክም ስለኔ ሜሴንጀር ሜሴጅ ምን ላይ ላምጣልሽ ነው? ለምንድን ነው ማምጣት ያስፈልገው? እኔ ማንም እኮ አጠየቅ ማንም እኮ እኮ ያለቅስ እኮ የለም ሲፊላ ለምን ሲጀር ይጅራ ገሩ ዋንበርባድ አጅዋለራ በርባድ ብቻ ነገር ነገ ሲት ማነስረት ወንደማ ከማመዶ ምናምን ወንት ቁጥቋጭ ቦችስቱ ምዳን ሲገራ ሲቦችሳን ይኸውልህ አስረግጬ ነው የምነግርሽ። ሰመኛለሽ? ይኸውልህ ሰመኛል ይኸውልህ አኒ ሲቦችሳ መለ አከማመዶ ስረት በይም ቦ ገሩ ሲቦችሳ ጅልቢቢደን ሲወፋ አኒ አባት ያፈዳል ነጀቹ ሲትማ ነገ ጊዜ ባዬ ቦኒዬ ነገሲ ቦኒዬ ከሼኪ ጀምሮ እስከ ሸክሻኪ ያለቀስሹ እሷ ነሽ እኮ አንቺ ነሽ። ገናሞ ተራንኬት ነገ ሲ ነገ ፈዱካ ተራንኬት ሂምቦታ ኩዋላ ፍጅሮቹ ግኒ ዋን ፌስቡክ ሲትረጅሩ አና በረከ ቶኮ ከና ጃይበ ነገ ሚምስትራ ከኬታ ቶኮ ሲትማ ቶኮ ከና ጃይበ Muhammadun tokko wal akkana lokakiyya saqqalee akkanatti sillaa labaran wataati tokko akkanumaan si dhagaika tokko akkanumatti utaalee dhufee bara kaameraa banee asoo gadin teenne ka uffata yaafatu jira asootii firaa cuftu maan namoonni akkasii gini mistira harkaa qabdu kan asoolan biraa harka qabaate wallahi inni aadan indoom si aadannaqaa yoon sittima si aadannaq ነገሲ ያ ሲያደነቅ ማሊፍ ቤታ ወሮታ ከሲ ከከመጡ ፎቶማ ያፈቴ ወትስብል ብለማል መውፈያ ፎቶ ያፈተ ቆይ ማን ግን ሚስጥር ከና ባል አሪኬ ስለለይቴ ነባቲሱ ደምደቤታ በአብዛኛው ደግሞ አሁን ደረሶች ላይ ብዙ ጋዛ ላይ ትርትዋን ሎሊ ባይ ረድ የማጅሩ ፍልበቹ መርባቱ ማለት ፐርሰንት ይበራ ሸንተሚ ሸን ደረሶ ወደ ሲያናጀረ ማታኒ ምን አገባት ነው እኮ ማንም ደረሳቴ ሸከቴ ወመበርባድናታ ማንትረክ ማስአት ይጅራድ ማመዶምቢ ያረባሞ ብዙም አይደሉም ግን አሉ። አንቺ ደግሞ ዘና ብለሽ አታይም ይላልቱ ይጀራ ሲገር ግን አሉ ከሀገር ቤትም አሉ። ግን በአብዛኛ ወሮታ ሼኪ ፈካቴ ዳንሳ ፈካቴን ሻክሻኪዎች ናቸው ብዙዎች ያሉ ማለት ነው። ሲዱቢሳ ጅራ ነጀላ ዱበዱ ሲንጀሬ ዱበቹ ዲድ አስራንጀቹ ካማ ማናማ ሀበዱስ ይበር ካፈረን ዱበዳ ከፈለኩ ሰው ጋር እንጂ ማወራ ካልፈለኩ ሰው ጋር እንዳወራን በቃ ጃለቴ ሶንታን በር ቦያ ነገ ሲቲ ማማ ቦያ ዱበታ በር ወይተካም በኩራቱ ከነቴቴ ሲገለ አከና ከርኝታ ሶፍታ ሚገሩ አማ ቦያ ሶፍታ ይሄ ነው ማስደሰተኛል ወን ገመቺሱ ካን ሲገለ ጃለቴ ጅብቴ ጅቹ ከረን ገመቺሳ ከናፍ
Ammati እሺ ዋን በርባዱ ድበዱ ማሎዳ ማላሳ አጅረሳ አፋን ኦሮሞ ከንኬቱን አገላንሱ እሺ ዋን በርባዱ ነትድበዱ ማል በርባዳት ነራ ያ ገለቶሚ ዋን ተራ በርባዱ ስቴዋሴ አላ እሺ ምስጢር ሲቱቱ ቃዬ ማንበር ማናራ በርባዳ ዱር አካቲ ጋፊ ከና ከነባይ ስኔፍ ምስጢር ከሲያቱቱኩ ሚስጥረ ከንቆጥቁ ሚቲ አኒ ኦሱ ጀቹ ለአደባባይ ራሱ ብታወጣ አይመለከተኝም። ገብቶካል ግን ማለት ነው አቲ ማል ነራ በርባዴ ከነበር ዋና ነራ በርባዴ ብቻ ነቲ በእናት እኔ ራሴን እያመኝ ነው ወላሂ ገና ስዱክባ ለገፈዱ ዲሮ ተሜ ቀመ ፈከኛ ፊ ijoolleen baay'een asirratti yaani'am yaa rabbii dhiiruma sii booya ati booyuun qabduudha jedhan. Wallaahi dhagaye qasaman billaa yoo booniyye ati ifii harka if micciirtee dhuftee mistira kanallee ifii keetii fuutee ati uummataan maxxansine. እኔ ሰው አይደለም ባንተ ምስጥር ማለት ምንድነው? ምስጥር ማለት አካን አርካሲ ቀቡና ደገፈድ ዋን ብራሚቲ ምስጥር ብራማ ነው አሶ መጠሱ በርባደን ይፊ በጠንሳ ላል ካቲጎት ዋን አንኬሰን ሲ በሬሴ ማራ ጎዱ ካና ኡመተ ስሪዳ አኒ ሳርከ ጅራ ጀቲ ኡመታ መጠንሲታ ደገፈድ ማልጀሌ ኡመቲ ደገፈድ አከ ቀቤኝ ከ ጉቱ ናርከ ጅሩ amma darasoota akkasitti achi keessa cibsan marra yoo gabbaa salphinni diqqaan dhufu ka viidiyoon taa'u ka maaliin taa'u ka hooqatu ka gara ammoo diyaaspooraan Kaanadaa fi Ameerikaa kun ammoo asoomaasitti bilbile uffata yaafata maaliif garuu afaan Oromoon qabeessaan warri gaafa jaarsummaa sibira deemalleen akka as tokkochi hin galle achumatti hafan sibiratti. Gini jaarsummaa deemee namni achitti hafaa? Si bar jaarsummaa sibira deemanii achumatti hafanii bar ana garaan nyaatu bar namni hin galu jaarsi tokko keessummooma dhufee jaarsummaa dubbatee hin galu. Deemanii jaarsummaa sibira dhaqanii achitti hafan martinuu ka gaafa jaarsummaa namichooti waliin ustaas Booniyyeetii fi gaafa jaarsummaa keetisan achumatti hafe nama tokko qofa keessaa gale. Si gale? Ni ilaalatu bar hafanii deemanii kun waan si ilaalatu keessummaa galan dhagaa kanneen amma ati amma eenyu harka akka jirtu dhagaa waan kana muluu haga si wajjin fayyadamaa ture yoo diqqaate la'anti wargadama. waan kana si wajjin fayyadamutti ture. Ji'a takka guutuu. Ji'a takka miti waggaa takka iyyuu nafaana fayyadame ati immoo waanuma narraa barbaadu bicha maaliif kun kana gochuun maaliif akkasi barbaachisee fi waan narraa barbaadu bicha natti himi. Gagama Mammadoo dallamu akkoo asirratti kataa'ee si wajjin akkana ta'ee si boochisaa sitti hammalaal ammaa miti yaara dura mistira maxxansita. Mistiricha kana namoonni zala jiran dhugoonfatuu qaban. Dhaggeeffadhu. Maal dhugoonfatuu qaban beektaa? ani lal TikTok ni kun harka jira kana amantee jirta kammati keessa teettu kanayyuu dhagaika kammati keessa teettu kanayyuu akka boru harka fuudhuun beeta amantee jirta jechuudha boru ganama kiyya indillee kaatee amma keessa teettu kunuyyuu kiyya ati TikTok kan ko Facebook kan አንተ ቆጥቆ ሀጎጆ kan ሀጎጅ ሲሱ ደለሳ ጋር እኔን ግን ማግኘት አትችልም በእንደዚህ አይነት ነው ምንም ማለት ነው ati baramman harka jirta baruma samiin baatu eessa takkayyuu hundayxuu siin jedhee baran inka kadhaan ani rabbiin uumetti inka kadhaan harka jirtaati gara takkayyuu hin deemtu yoo si barbaade gara takka hundayxu si gala maa waan jiruun beektaa bar ila meediqu daqiiqaa lamaaf taa'iti daqiiqaa lamaaf taa'i qabeenya kee kaachi duuban jiru yaadadhu daqiiqaa lamaaf taa'i ila daqiiqaa lamaaf akka nama du'eetiif azzanu daqiiqaa lama qofaaf qabeenya kan kee mistira kee ka duubasan ka messenjera keessa jiru ka maaliin qabdu ka Facebook keetii ka email keetii kan daqiiqaa lama qofaaf taa'ee yaadannoo gaggeessine si galee ifiin boottee dhuftaa jechuudha takka daqiiqaa yaadadhu daqiiqaa lamaaf sorry meesanii ani maqaa kan keelleen beeku ati waanuma narraa barbaadu bicha alatti miti san booda waa'ee mistira waa'ee maaloo jettu kana itti deebitaa jechuudha sun isin ilaallatu sun dhimma kiyya malee dhimma nama takkaatiyyuu miti. Waan sirraa barbaadu guutummaatti laa sii miti dhagaye waan sirraa barbaadu guutuu argadhee jira maaliif beektaa yeroo baay'ee akkaan ol hin baaneef gisee baay'ee keessan sitti barreessa
misirri kee guutuun harka jiraa. TikTok irraa si barree TikTok kiyya kan marka qabu ka duraan keetii kana qaama kiyyaa kana kiyyaa baramu. Qaama kiyyaa ka duraan keetii ture kana isa kanaan si taasaa ture. Si galee maali isarratti gubbatti ol baasee guyyaa lama maaliif gaafa obsa fixadhe qabeenyi kee guutuun akka harka jiruun beektaa jedhee si barreessee ture. Achirratti dhuftee laaltee turte tokko na fakkaata laaltee na fakkaata adunnoo. Kanaafuu deebii takka kennu. Alla bishaanti mee eenyudhaati ishee ayyee kanuma na barreessite sana innatti himee eenyummaa kan keetiin bara. Eenyummaa kiyya gaafa